uyu wa gatatu tariki 6 z'ukwa 11/2019 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwongeye gusubika iburanisha ry'urubanza Robert Bayigamba uyu wigeze kuba minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo aregwamo mu kwihesha ikintu cy'undi hakoresheje uburiganya. Uyu mugabo yatawe muri yombi kuwa 22 Ukwakira 2019. Dosiye ye yakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nyuma narwo ruyiregera mu rukiko. Akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no kugurisha ikintu cy'undi. Ku ya 30 Ukwakira 2019 nibwo Bayigamba yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kugira ngo aburane kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu gihe iperereza ryari rigikomeje. Iburanisha ryaje gusubikwa nyuma yo kubazwa n'umucamanza niba yiteguye kuburana, undi akavuga ko atiteguye kuko umwunganira mu mategeko atabonetse, bityo asaba ko iburanisha ryasubikwa akabanza kumushaka. Byari biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu Bayigamba yongera kugezwa imbere y'urukiko, ariko nanone ntiyabashije kuburana ku mpamvu z'uko uyu munsi abashinjacyaha bagize inteko rusange. Amakuru avuga ko Bayigamba yagurishije ubutaka buhenze ku bantu babiri batandukanye. Ibi bivuze ko yabugurishije umuntu wa mbere nyuma akabugurisha n'undi wa kabiri. Bayigamba avugwaho kuba yarahawe amafaranga afatwa nk'umusogongera mu rurimi rw'igifaransa bita avance n'umwe muri abo baguzi, nuko nyuma agafata bwa butaka agahita bugurisha n'undi muntu, nyuma akananirwa kwishyura umwe wa mbere wari wamuhaye amafaranga. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bakomeye mu rwego rw'abikorera, usibye no kuba umuyobozi mukuru wa Manimetal Limited, yanayoboye ishyirahamwe ry'abafite inganda ndetse yanabaye umuyobozi mu rwego rw'abikorera. Yabaye mu buyobozi bukuru bw'ibigo bitandukanye birimo Rwandair, Solasi, Agaseke Bank, yahindutse Bank of Africa, Banki y'abaturage, Kaminuza y'u Rwanda n'ibindi. Bayigamba kandi yanabaye na minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo ndetse aba n'umuyobozi wa Komite Olympique y'u Rwanda. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.